Ituria kieha nirihumbikite family mwena wa Gothi kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa kamwana kamwe ka ukuru wa miaka 9 gukua na andwana a family no gwikora haceke thutha wa kuria githeri kiria kirerikana kirare na thumu wa aflatoxin. Kuringana na John Murutwo uria ni mumemba wa family no augite ati gatagati ka andu 10 aria mararire githeri giki atano wao nio mareheirwo ni mwiri na maratengerio thibitari-ini wa Sagana. Kwi mathaa kenda ndetirwo ngiuka ngimagira ngimatwara Sagana. Ndamatwara Sagana niho mathondekirwo magithondeko no matiiguire wega kuri githaa gia lalita niho my sister mapasire apasi niho aya angĩ nao mambirie guthondeko kuri thaa 11 gugiuka gukia niho acio angĩ matigarire twamekirira ambulance-ini tukimatwara thibitari ya Murang'a. Oho muikari umwe wa mwena uyu ugiti ati murimu uyu urarehirwo thutha wa kuria irio ciina thumu wa aflatoxin mugaru na murimu wa korera uria urekuagirwo. Gakenda-ini mathithagana mathire na gugituika ciana cia kinya kuria ikithi kiambiria gwikirwo mai kau kairitu kamwe karakuire kambiria gwikirwo mai na kagikira gomiriki. Wanjiru alipika githeri na kijana yake anaitwa John alichukua hiyo githeri akaweka ndio tukakula naye na nikaanza kusikia naumwa na tumbo. Ndio nikiumwa na tumbo nikafikiri ni baadaye ni pale ambaye sikulangi githeri na haraka. Sasa nikalala usiku na nikamcha watoto wangu ndio wakuje waite wale wengine wakakuta wamegonjeka. Ndegira githeri ikone twari akiririe ngije gikihia na giteke ubio mwana makianji bakia umagitaha agitira rigo na giatigaria hanini tukianjia niyo na nindatahire na ngire thani orita na ndio ndo ndaiguire. Aria mari thibitari-ini nao ni matanyetwo gukorwo makirekererio hindi yo yothe marikia gucokereria ugima wao wa mwiri. Kiwa huko kuna daktari mmoja alikuwa ametuambia tuchunge huyu, akanita akaniambia mchunge huyu ndanda yenyu asiwe akona ugonjwa kama ya yao wasichana. Kameme TV, jitagwo Wangari wa Kibaki.